Senior Working President ke United Democratic Party uba Bindo MLA haka pratrik unai weng uloong baki MLA ke Seng Kongres kila ban let ya trailang bat kanu ke Seng san perthai. Henry kalenti kam syapat yaki bikinit penyaso ilade bat ki waipat ki Seng bat kila ban syamat kerteng kum ki MLA. Habai keren bikinong pathai kubor uba Bindo MLA uloong bakat kum ke 10th schedule jongkariti sensyari. Lasya ekanu ke Seng ban trailang bat ki waipat ki Seng dak bapen kan mau bau ba pol leng do ulah penyaso ek Seng khnam bat ke UDP. Uniu MDC bersyutung ke HDC ulang ru bahagi benai ke belalet ki kubor kila sapriang bagi MLA ke Kongres kila temu ban lit penyaso bat ke waipat ke Seng. Henry menta kila sedang ban sengap jarno hadin bekila tip beladap ban wengno eka paragraf 3 jong ke 10th schedule haga senam arhajar saw. Kabala penlong sendon ban kanglat ban rengkang ding keper bat kinu ki bakwa ban mi no anak ke Seng kin sya amat kerteng. Ubak Bindo MLA uloong balada ki MLA ke Kongres ki pihak ke Seng ne ki mi no anak ke Seng. Mardorhi kin sya amat kerteng bat day Halor kini ke dongrem bau Dr. Mukul M Sangma bat ki perlok jong u kila sengap jarno bat kini ke mat kelekut no. Uloong baki MLA ke Kongres haswa ban kut ke samoi terekam kum ki MLA kila ban i no ekakam bat mi no sendon na ke Seng Kongres. Tekum ta kalawan kajing kang no sendon how arajar saw 2004 nadu 1985 kajing apet kajing rung sani kajing rung itu yo sugi yo pisah yo ni hak arajar saw lawan ra ya kajing penbet biang saisin amendment la penduk sno ni ketuk wanted ya ketuk paragraf 3 la remove la weng sno ni ketuk paragraf 3 tenadu ka arajar saw kimia apet yo nta ngadang let ngase sya Chandigarh kum speaker ngadang lo speaker tu kupor ni ngalengo baki speaker pun ki bomtip bun speaker ki bomtip gitu hak jingkran jonga hapo Chandigarh ngalakero je kani ngalakero ong ba pek kamdan show kan ni ka 1/3 kamdan show no more defection in India bun ki balengo bun ki speaker ki lengo menno kata kerja menno tu dan ong ki 2004 pin lam kadang amendment but bom don show ke paragraf 3 la weng minjimu buon ki bamti ngatharai Dr. Mukul bat ke Kynnoh Dr. Mukul makani imat kata katai imat ki imitip nama laki layatip balik pensawah tu pobit emel pobit Dr. Mukul ari pila pensawah banyak penna pila demonstrate tu pila keren ki press pila kumne la benar atau alut begini kin mino namar bagi percaya kini percaya kata itu in this case jing percaya kalong bala tung yo presiden bersemai jong ke MPCC ki percaya to imat nak kilaya kendu iki banang bastart sedelhi le nasikal kata bagi lelet untuk imat kelong pin pet community pindu ke jilong MLA jong pi hak ya ka bentak ka pasak menta ka bentak ka pasak sasisnem tam pinum long MLA syuk pindu no imat ndak kila sung thu kata mentang sangat jar ngai i hanga ngai i bakati kata lum dakum tam belai ya da pila tip kum ya kata pin pensawale le jar ap ya kapor biang sale ten regi pensawai kata nganget bakim simtip imat daladon do pen i ki ladan ba pensong thu iki mentang sangat jar te kasa astam sistem saubunai lese apa ita sistem saubunai shwa ke election go mi lese Malaysia lagi syaweng nak kum ke MLA artoyo shwa laityo shwa simna shwa ni won main kila masuk so ye tenri lada kila ngopat balaya pendek laya thu jimut biang te kata kam kedikam jungki ndai ngasya thu ipi ya ka benta jong ka an but ya kai ke bala banja kita gipor arjar arfulai possibility kadon ka la banja arfulai sibdashwa arnashwa hakaba sekin mi no bat la pi wang yangi pi penduk no ke jing lo MLA jungi rung so sa sang sibna arfulai tu layu ngai i kumta